Ya leh. Ay dago pulong kita kerina sangkap gelo. Kami man madu kami anak berubarus. Siapa yang lebih pedalan kami, ajarin du kami. Oh ay ataindo sesuai ras percakapan tasimbareda sekala inda ataindo pedalin karena peradatan berubarus rasida butar. Mau bagada kan? Oi, sekalian temu silih. Saja tersingat-singat kita lebay entah lid ngeda perombakan di baskali bubu. Gua kak dukin. Kira-kira. Tinggal lumas silih. Ya, aiman mukam sibiak senina. Aida kampil arah simpau nari coba turukan do. Itu kita kasih rokok untuk singalau ulum mas. Gelah ngisap ya. Sida butar ar singet-singet ngenda lebay maka teruskan karena padalin adat karena kampil kehamatan na dalin narbelas ngomenda yang deskena. Bas kami gia kali bubu kami sibiak gaman. Manggo kami ngisap-ngisap janaman balau. Alon, dahing gor mendar dalin karena kampil kehamatan. Gua kami isap rasman belau. Bujur. Bagai kape kam kalibu kami singalau beberei. Dahing gor mendar dalin kampil. Ijendar purung kami nak berundu. Gua kam ngisap rasman belau. Bujur. Bagai kape menbantu kam kalibu kami singalau perninin. Dahing gor mendar dalin karena kampil kehamatan. Jendang gue kam ngisap rasman belau kam kalibu kami kinana. Sentabi man puang kami singal pergupun ndang gor dalin karena kampil kehamatan kalibu besenda mangu kami man belau ngisap je kinana. Bujur. Jadi bagian anak kami endang go i sungkuni kami saya persada sekali bundu suku puang karena kampil pengisapan gue man belum ngisap nina gatos kendo. Ya, bujur jadi man bandu kam kerina kali bubu kami sehku puang ni puang tertinggal kam galahna iogaikan kepala desa anta lebay kai karena singgo si seratkan ija karilit perombakan entah perubahan ngata kam. Jadi man bandu kam kepala desa kami kasakai singgo suratkan coba yogaido. Ya, bujur, jendai bacakan kami, ijaka endukari lid sini bacakan kami enda kurang pasna, tentu enda kari pesen duka. Pertama lebih menang mas, buena 21.000, batang unjukan 666.000, singalo bebere 466.000, singalo perninin 266.000, singalo chicken 266.000, singalo perkempun 266.000, bibi sirembah seninanande 226.000, sirembah kulau 326.000, perbapatuan 166.000, perbapangudan 166.000, gamet 116.000, anak beru 226.000, anak beru menteri 116.000. Ya, bujur man bandu kam kepala desa kami. Ay maka penungkunan kami man bandu kam kali bubu kami kelang-kelangkan kaman. Kasa singgo ogeken kepala desa. Coba oratinu tahlid ngada perobakan. Da singgo turikan kepala desa. Kukira gue kam tertinggal karena sini iblas kandai karena patang unjukun. Lik ngenda perombakan asumelang kan bagian desa 40 kinana. Engkar penungkam selanari sini nandu. Ija ibas kita waktu ngembah bawa selambar langa bagian rekam pulung nak kinana. Jadi kukira kam dingu tertinggal ibas kam singalo bere-bere. Lik ngenda perubahan ibas kam kah lahang ilmu kami. Bujur.
asum kita ngempabel selambar langa bagenda termina kepulungan du. Ibas diugaikan kepala desa dai, lik ngenda beskam perubahan perpenuhun kami. Bujur ya, sekape bes tingcikan, ibas pengugaikan kepala desa dai, endar pun kami kalau bubur sekarang asum sanganila kami bagi termina bes senda, lik ngenda beskam perubahan tah lahang kalau kami. Bujur, ini kami ya setabi puang kami. Ya, bujur man bandu kam kali bubu kami MC tergelar gamat. Ya, silih. Nggorati kami karena kali bubu kami sekupuang ni puang kami krina. Karena perombakan ain dah labolit, ai kuakap arkiteken labolit perombakan ain gomai banci silaksanakan karena pedalin adat. Iya, bujur silih. Sopel nga pedalan adat pesah kami lebih karena belau 10 sada. Gelahar sada arihta kali bubur rasana beru. Iya, merandal silih. Iya, manbadu anak berusimpo, magom bersedia gambar karena gajut-gajut. Enggak, Pak. Iya, go banci si benda kedege. Enggak banci, Pak. Si pemena mas 21.000. Pakai piring enda, Pak. Adi kujenda pakai piring, kujuh pakai lan kami pakai piring, dah kebagai kiri. Iya, desken langsung saja, man Bapak Nande si terserah. Bapak Nande, maka si puduakan batang unjukan 666.000. Dengan kami membadukam kali bubu kami baru sumergana. Nandai Bapak, batang unjukan arah bas perjabun kuai alo kenal meriah ukur. Kita belin na ulat sama ukur untuk bagai mensa kami ngasep nandai Bapak. Meriahlah ukur undung alo kensa. Iya, Miss buat serpina man badukam kali bubu kami. Cincin nandai tama mami kutuduk-tudukna. Kelang kunindu. Gelari sembuyak kami anda mami. Si sehat si dabutar kelangku. Emang pas. Cucungi beras pikir Miss. Miss cucung hidup beras pihir kam kali bubu kami baru semergana. Edan aku kujujungi beras pihir kam sendah tanda anak kamu sah kujabu sida butar mergana nakku. Kelengi jabu undun aku pasadari kaina renung kun kamban semetuan do gamai. Enda turang eda nandai Bapak lakam ibili kami. Sadapi kami lar akap kami rendoba. Iba sewari sesendah turang eda endam berikan beberendu si menalon kendu kak si ngalo bere-bere. Ulan nilai ndu bilin ketik na turang oeda Bapa nandai pasu-pasu nalah nendu.
ijakari tugundu erbelas pedah kamen beberendwe gelah cawir perjabajabuna eda turang gelah cawir kami sehat kerina kampe mejuah-juah kerina turang kami la pilih kami kerina kalimbubu alo kendu alo meriah ukur. Iya, bisujung hidup berespihir kampuang kami singalau bere-bere. Enda mama berespihir belau cawir erjabu bereindu turang kami belin rezekina sehat dia langgang perjabuanna jumpa bulan matawari ya kampai kalian bubu kami sehat kam kerina bagi kami alo kenduma. Iya, bisujungi berespihir. Go. Iya, silajutkan singalau ciket-ciket. 206. Enda mama mami beras mecihau beras pihir ras belau cawir arjabu turang kami bebereindu cawir beras perjabunna sehat iya kampe sehat buer rezekina jumpa matahari bulan ya ulanan dublin kitikna toto kenlah pas jabuna gelah cawir ya alo kenduma mami. Iya, bis cucuk hidup berespihir kam singalau ciket-ciket dena. Sikap kampuang kami singalau bere-bere. Sebab sekali mesindeskan karena pengalon puang di puang kami singalau perkebun. Enda mama mami impal usah kami belau cawir ras beras pihar bas perlakon kerja beberendu alo kendu pas kari bas pangungdu berendu kari ajar gelah gedang pagi perjabun beberendu sehat ya jenarik budi bujur. Iya, micucuki berespihir. Kam kali bubu kami bila ala mergana kerina. Oi. Goban sikam kali bubung kami baru semergana kuingan du semula. Ertau kam gelah bagi ke na usihna ulali mana-mana bas pusu turang alo kendu turang sehat kita kerina
Sekariba secara doa di dongkam nindu. Wesa kerba cara luar di dong kaman permendo. Gose, iya, jujung ibras pihir. Ulan dari ido dengan teri baru-baru saya negeri deh. Bagi kakin. Gundaring baka gukam tangis. Oi. Telap kalak mencelit, telap tamalit, gua bahan. Kia si Dabutarena sini kia tunduk iya. Jangko yang makai kering guatan natena. Ini mami, seninan ande. Breken man sininandu mami. Engkau perbapatuan impal nande si terserah. Erdandankan pedalan karena suka-sukat gantang tumbeda. Adi arah kalimbubu kami baru semergana terus ke singalo bare-bare penidin ciken lah ketandingan singalo perkempun. Ngomender dalan nalo muhuli. Kenari degay suradu. Bagenda-genda ma. Belin kalau surah-surah kami nandangi puang kami baru semergana. Perbandoh nakal kuta kami. Berikan numiman kami sitik karena pemenang kami ibas perdalanan ma. Oh, atendu mindo pasu-pasu man kalimbubu kami baru semergana. Oh, ma. Iya, iya terus. Si galang na bando, Iya. galang kos kami muli. Tebus cincin eda 10.000. Sedia lebih senta 11 juta gelas tebus si cincin. Ngeda ma, sangar ban pudun, ban kami penindih pudun ma. Adi pindo kami muli, malok anu salah. Lah salah. Owe, nggo sikap ban kami nak berubarus. Di. Enak aja. Ya, eda deh pendidih pudundai. Coba yogendu. Maka jenari erdandankan ngode keri kel bulung-bulung si meratah calengi kali bubu kami nindu. Enda ndeskan kali bubu kami karena pasu-pasu nadagi kali bubu di sida butar mergana. Iya, bujurin kami man puang kami baru semergana. Go simpar. Pasu-pasu berikan duban kami sudah butar mergana. Iya, ugan nindu. Karena syarah kali bubu di sida butar. Karena syarah kalian bubu kami, kari pedalan kami kuakap ma. Nggo deke banci kemir mau. Nggo banci ma. Iya. Hari Sabtu tanggal 21 jam tenda kira-kira 10:30 karena perjabun sehat sida butar ras Carolina Berubarus menurut semal naibas kita kalak karo sah menurut adat kita. Iya, ujur nih. Pertama-tama bujur sikatakan mandi bata sebab bas pengarak-ngarakna kita mulai bas acara erban pudun sehasa gundari lid kita ibas sehat kerina. Kam si hamati kami, kalimbubu kami, puang kalimbubu kami, ras temandu sedalanan kerina, apai pelar pendobahan, kalimbubu kami, puang kami, entah hijagia, cara penenahkan kami, kukirimkan dia undangan ban-bandu, ulah tama-tama ukurundu, sebab tahdung uga kami kerina gundari kula kami ngencai nama tua tapi adi perukuran kami udah dengar jadi ulah tama-tama ukur dulu kali bubu
ibas tegundu kari, ajarindu kami, ajarkandu kami, gelah panjang perjaindu kempundu ningku, sehat-sehat dia kari mulihku perantauan. Jadi kataku dapat kata tambahan, ditambahi arah senina kami, tapi agi kami, anak kami. Bujur. Pulungan semeriah hukur pertama-tama si katakan bujur mantuan di bata ijabas pengarak-ngarak na kita ngobanci pulung ijamburenda ibas perjabun turang kami si hamati kami kam kalim bubu kami sada pilar rendobahan rasihannya hamati kami kita kerana si pulung rasini hamati kami anak baru kekelengan kami jadi bas kutambahi kata amin tengah handai mungkin kalim bubu entah ija bas pertenah kami kurang teng angkap do mekarusa kapdo ijenda kami minta maaf mungkin kurang arih kurang ngersada ibas perjabun turang kami minta toto manan kalim bubu kami gelah namin pagi bas perjabun turang kami enda seh bagi surah-surahna jumpa matahari bulan ia langgang perjabunnya sampai kakek nenek ibas terbelas kam kari ajarkan du seh ku kami pe mungkin kami pe perlu dengan yang dapat dah ras bagi pe man nan di tengah selamat nan di tengah gue cawir kemetua rasahat na kamarin dagu pudi ulan nari magin bagi peman turang kami silih ijape pagi pekena ringan terbeluh kena ergaul man tetangga kiri kanan terlebih kelsada pagi adi rubat kena ulah ceh kana lalit lah rubat bas jabu-jabu turang apalagi kena beda suku lah ningko kamu harus beluh pagi ngikuti sida butar manggo turang jadi aku pe kata tambahan si pertama-tama lebih mari si katakan bujur mandibata sebab kita bekas pengarak-arak na makanya kita pulung ibas jamburenda lid ibas sehat jadi kutujukan saja man bandu kam sukut baru semergana si ermeria hukur ibas waris sendah man bandu kempu kami si dilaki ras si diberu selamat kam ibas perjabundu kempun inina sehat-sehat kam duana cawir perjabu-jabundu makana ijape kam kari tading tetap kam pengendes man Tuhan gelahna kam tetap diibas sehat-sehat amin ijagi kam tading ulah kam lupa neleponi mamakndu gelah ia pe gedang umurna jadi man badu pe permen kami selamat kam pejabukan kempuena amin agia sekala nari kam kujapai me tetap kam arto man Tuhan gelana kam tetap sehat-sehat amin agia kari mulih kempuena ulah kam lupa arto gelah ia pe menjua-jua maka man bandu pe kerina baru semergana memang sadang arindu kuida ijena kerina sadana lah arindu arenda kulebe gelana banci kita si ajar-ajaran kata enda kata tambahan aku pe si barem bujur sentabi ning Muhammad dan kami men bandu kam kalim bubu kami bape Yusuf puang ni puang kami ya jende kami rebelas em ke sininas pemeren jadi nulis katakan bujur man Tuhan ija bas paksa na nandangi cikir warinda lalik kai pebat na mulai nerbidih nari jadi jenda
man bandu agi nerbi anak tanggodat pemasusun. Weh cuma akur bila terban akur lah sehat. Weh tapi ulau kurnu kitik. Jadi endemia. Jadi kam gundaring go cair metua. Weh. Jadi megegeh kam rukur gala olah kam sakit. Ja pagi dah nukai kesulitan bas kam ngata kaman kami. Sebab link nomor HP ku bas kam, nomor HP ku pilih bas aku. Begaya. Jadi endemia. Jadi maka sehat kami lagi. Jadi man bandu anak kami. Kam lebih ngodat pasu-pasu nakku. Makanin kami bapandu ya sehat-sehat kam duana. Rasida putar mergana. Ende dan demikian waktu ngembah belo selambar pesenge ngom kuteh kena ini astading duana. Jadi pas baginda dan doh anakku persada-sadari hindu. Weh. Aku pengalaman Pak Nias pining ini lu kuang kadenge. Weh. Jadi galah olah pagi dadun dekah meningatan kami. Ngopi pagi kena mulih ku Nias berita semuli lah banduman kami. Olah kari berita lah menghuli bandu. Latih kami rukur. Begitu. Maka cawir percabundu sehat-sehat kam duana. Pada kam kela kami sudah butar. Sayangi baru-baru sini nakku. Kalau berantem pun kalian jangan diperpanjang. Diperkecil aja ada permasalahan ya. Jadi sukses.